Congratulations, madam. I'm looking forward for a good business deal. It's my pleasure. Excuse me, madam. I am a business partner. Mami kebi bincho. Tinatet venikeno. So who you swa? Esiesi ho. Emma ho ye kama. Emma ho ye obe mwa. Je na ko try she. Thank you. Tinatet Venicare. Tinatet Venicare is an oral tonic for maintaining vaginal hygiene. Not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor. Ebusia for mama kwaba edeba je Ghana TV so ebraso sa ensam hodwa ya bobo no ye de ebesom wei eye kase botil na kase ye bekwa kopiemu ewo Heaven's Way Church ewo weija kofa by eye evangelist Patricia Esiedu aka Nana Agradaa ye bekwa kopiemu wo na ya hwede ekoso wo ho anopei wo ye be ma na se utie mi ya be ma de ema wo hu enya hi Esan sa brabo yi mu ade ba ko pe na ma ba ma eho ye hi ba ma ucho bedmatics na u failure ma hu ye hi pa e ba sa wa ubu akomoma na ukọ adwuma na upon be fie na ubehu wedua ne se table so kura na ora ho ma sa ma wo wa femu afen so uyo ba nso ansa na ahimfie ho ebechi aye kama be na ewra himfie ho a wakase matia ka so dia na eye Tinatet herbal ai kopebi na nunumbi na eniama enko yie emfa emma afen so glitter and glow skin care so ebo ama hwede nani eye fe etoso eye kama esan se hwede de yensre afen so gene organic food so eye nuane papa e wodwaman so a ebo ama wapomudin ejina brand nyuma kwowei e na so masene ema mede kase yi ebrewo me twa me ho sema me ba ye beto aso for me mamo akwa babiom e de ba je Ghana TV so said ya meka ye no we eye kase botil na ye nhye kase na se na ye nkopiemu e wo Heaven's Way Church e wo weija kofa by eye evangelist Patricia Esiedu aka Nana Agradaa ai o sei mama party ni to minim enti wasa kofa Nana Agradaa ni biemu na no pay ukopiemu e wo Heaven's Way Church Empai bo chencherenche pa ena ekoso wo ho na eya na Ghana fo bi kura mentem wase o mami ya buepu a oya konfo otwimudi ye ena wase wasakra ebe ye nyame adwuma wasa atwimu adi na sanyame ayadom na posifo ensa ka mami wei asa abre mami etwe aban kukumu a na mose mo kwaye de mo kwabo mpaye se ebe anyankopon ebe yi mami wei hwe nyankopon ompanya atwom mpaye o nyame ompanya chompa odi yenko na yenko hwe video no ye ba ye betwa so video no wa ya na Ghana fo bi kra ya na menti wo mwase o
mami abuepua mene wakodi aposifo nsama mosemo bompa na wa hwe dressing bia wo mode bompa ye ebi she boot ebi kura de utimi so mo sole ya no pe kura omonim kura mo hohoro ye e no mode abegina wo se me bompa ye sa mpa ye we de anya ade anyankopon ebeti ena so na ye da na Agradaa ekopie mu e wa asɛmdi bia court baby sebisa ne nsama ama weyi ano na Ghana TV ye koso ye gusu ade ye ni edi echi said ye beko bia no so ye besan ede abesomo ebusu aha na brema kwan ema ye de kase no esi edi ameje so ye daache hema ajiwa nati makramo Agradaa ye e wogana mi preparing to me nye bida tie obeyo konfo ochimudi wabeye bajele eno so wachimwedi mo Agradaa mudana sio wayadi papa na se me kana se wontiasia yesu moja kaweni se me shona me